dobrodošli još jednu epizodu na mom kanalu. Danas ćemo igrati Call of Juarez Banin the Blood. Da, to je jedna od boljih igrica. I šta se tu treba da radi? Drugar, šta radiš? Jesi jeo leba? Jesi jeo leba? Očigledno nije. Ajmo mi sad vamo. Vidimo. Oho. Hoš mi dati pušku? Ne, brate. Gdje ću mi? Ajmo. Jo. Au, evo. Ovo je baš dobra odrađena kaubojska igrica. Sviđa mi se. Opa, op. Imam, što imamo da ruši? Ovaj ili ovaj se nekako više sviđa. Sam ga skinuo. Gdje treba, aha da. Ne mogu sviđa. To ti ne. Eto tebi. Ne mogu ja brate sa pištolem nabaciti. Vidite mi koja je to eksplozija. Si jeo leba? Nisam jeo leba. Nisam. Daj šansi malo. Ajmo. What the fuck? Možemo da otvorimo. Jej! Možemo da zatvorimo. Zapori. Sunce ti ja. Zato? Nećeš dalje. Ljudi, čisto vam kažem, ja sam već ovu igricu igrao, ali nisam igrao cijelu. Mislim, samo sam ovo malo na početku igrao. Fuck! Igrao sam samo nešto malo na početku, čisto onako malo da vidim da su uvježbani. Nisam ni do ovdje došao sam tamo gdje se oni kokaju i nisam tako. Da, šta ja se treba da radim? Čiko? Bili čiku. Ideš tamo? Tako, opa. Oho, gdje će ovaj lik? Izvinite. No, tako treba. Šta hoćeš? Šleba. Šleba. Hoćeš šleba? Neš. Okej. Ajmo po lebu. Šalim se malo. To je vamo. Ajmo da, čisto vam kažem, nisam si ostao vježbom u ciljanju. Torija sam još malo. Ajmo mi sad lijepo da vidimo. Oho, a da, to je moj. Gdje ćemo ovaj? Ne, ovaj. A? Šta kažete na ovo? A to može i u Juarazeru. Evo ovako. Ova igrica je Call of Juarez Banin the Blood. To smo rekli. I sad, vi želim da ja snimam Call of Juarez Gunslinger, ako se tako zove. To je jedna kaubojska igrica. I ovo je
ne vuče baš prema kaubojskoj igrici, ali ne veze. I u komentare pišite kaubojska, da li to snimam ili ne. Mislim, vjerojatno ću snimati kad, ja ću ovo Gunslinger ću sigurno snimati, ali kad završim u igricu. Ali, ja vas pitam, da li bi vi htjeli da igram jednu i drugu, da snimam jednu i drugu, malo ovo, malo ono. To mislim, znate. Evo, braće. Ne, evo već ko da se kamuflirao. What the fuck je zato? What the fuck, odakle si? Aha! Ne! Pa, niješ više. Ne! Ladno sam crko. Ajde, vidimo se kad se oživim. Zar ne? Ba, brzo to. Nemoj reći da si ovdje vratio i sad ja moram da pričam sve. Sad ćeš, no. Sad ćeš da biti u headeru. Bam. Oje, bići. Dobio sam ja tako, jesam. To. Sve. Ajmo. Oho. Oho. Bam. Možemo sad ovo, ako nam neko izleti od majmun, možemo da ga ubijemo. Prijećemo ovu misicu, da prijeđemo ovu misiju, naravno, epizodu, ali neće to biti uskoro sigurno. Ajmo, idemo na određenu lokaciju. Ajde, trči. Nešto ovdje baš sporo trče, ali nema veze. Dobro, mislim da će ovdje nešto biti. Nisam siguran. No, to su moji, ja sam mislio da ću ratovat s nekim. Dobro, Adonju maj. Ovdje svi neki ružni, jel? Ne, veze... Da, šta hoćeš? Hoćeš sirat? Šta hoćeš, njega? Moga mila, udarila šljiva. Vidi ovog posvetog bradatog. Ne veze, ko njega šiša. Vjerovatno neki frizer ili frizerka. Te followujem. Okej, ajde. Kada te follow. Dobro, I follow you. Okej. Šalim se malo. Kaže save Tomasa. Tomas je vjerovatno naš brat. Pošto sad kad sam pokrenuo igricu, kad sam htio da snijem, znači na početku ima da birate koji ćete kao lik da budete i na početku možete samo da budete, ne znam tačno kako se on zove, ali jedan sa desne strane, mislim sa moje desne strane. Ako gledate iz ugla monitora, onda je sa leve. Da. Ne znam šta sam sad rekao. Zbunio sam se totalno. Ujad. Evo nas ljudi nazad.
Prekinulo mi se snimanje. Izvinite, opa, vam. A šta ti hoćeš? Follow the soldier. Dobro, I follow you. Soldier, okay? Vidim kako vas ne gleda malo engleski. Sorry. A mi sad malo pozorimo. Možda malo brže, a? Ja sam čovjek u godinama, okej? Okej, druže, okej. Šans, malo. Aj, kreći. Šta me gledaš? S tim gadnim bustima. Veliki. Ajmo ovdje trčimo. Valja. Kako lijepo je. Kako lijepo ovdje kod mene u sobi je od svjetlina lijepo da jelina. Ne veze, nećemo sad o tome. Ovo je dobro. Ovo je jako dobro. Z. Onda ovako. Znači, sve treba op. To je to. To je jedna ekstra stvar u igrici. Gdje sad da idem. Jer sam da malo napuni on metkiće i ovdje treba van. Ne treba. Uvodu. Oho. Aha, kao da sam uzeo 14 nekih vode. 14 nekih njihovih para. Ali je to. Oooo, gdje si bradnja? I tamo gore u desnom ćošku odbrojava. To odbrojava, na primjer, vidjeli ste ono kako sam samo ih sve obelažio i onda sam ih ubio. I, na primjer, kad mi to vrijeme istekne, onda moram nekoliko njih da ubijem, ne bi mi to moglo ponovo čitati. A kad istekne, to ne mogu da uradim, znači samo da neće vrijeme. Ne mogu ja to raditi kad ja hoću. Moram prvo da ubijem nekoliko njih, da bi to mogao. Zavisi kad ja to hoću. Ajde. Čuješ? Vrci. Aha, nešto gori. Bam. Ne manje. Bam. Ne manje. I u komentarima napišite da vam se igrica svidjela ili nije. Znači, to je obavezno. Ajde, sad pređemo misiju još. Eksploziv. What the fuck? Beži. Bam. Bam. Brate. Sada srušimo. Jedna ekstra stvar kod igrice. Ne znam da li sam to još otključao. Nisam to još otključao. To se baš mora otključati. Mislim da je to... vidite ovo. Bam. To je dobra stvar u igrici. Bam. Vidite, nisam ja neki baš pro u ovoj igrici. Ja ne volim baš neke kaubojske igrice. Ali mogu reći, ovo mi se baš svidjela, baš. Bam. Ma još ko? Ajde. Što je to? What? Sad ću lijepo gledati. What the fuck? Zašto im mene ovo? Možda je trebaju. To
Dobro, imam metaka mi za ovo čudo. Ja! Opa! What the fuck? Dođi, tako bre. Izvinite ako se neko tamo čuje. Jebi ga. Jer puni šanđer. Ajde, bam. Ajde više. Sad si da najbolj, brat. Sad nije znat kako se zoveš. Možda nisi ne znao, a tek sad nije znao. Niješ ti naučiti. Oho. Evo je jedan nestalo. Bam, brate, bam. Što mi se bude treba da radim? Izgleda smo prešli ovu misiju. Neko zvoni. Da. Mi ćemo da skipamo. Zrati da još nije kraj. Mislim da će ovdje biti. Jednostavno može biti jedna misija tako dugačka. Brate, Rokaj. Rokenzi. Ne. Mislim da znam šta će se ovdje desiti. Mislim da znam. Nisam sigurna. Mislim tako bude u svakim igricama. A ne znam da će biti u ovom. Ako bude, brate, mislim da ćemo rušiti most. Mislim, moja pretpostavka. Mislim da ćemo. A ja mislim da je ova igrica izašla ove godine. I ovih prošli. Šta ovdje da? Da idem, jel? Evo, jak pametan, da, jak smo. Alo? Što si ti? Ti si neki baje, jel? Evo te, bak bi volio sad da dođe kraj ove misije, evo te. Malo stvarno dulje snimam, ali ne. Znači, jedna epizoda, jedna misija. Ako baš bude neka dugačka misija, 2 epizode, jedna misija. Nema druge. Hvala mašinje. Eto dokaza da ovu igricu nisam igrao. Evo ja sam to onako čisto, ja sam to samo onako ovo igrao samo da bi malo isprobao kakva je ono, dim da li će raditi, šta se radi i tako dalje. Ali kako se zove, eto ono, ovo igram čisto onako da bi otkrili ja i vi kakva je ovo igrica, šta se ovdje radi, tako dalje. Aha, šta je? Ha? What? Van, brate, van. Oho. Aj malo se ono... Da.
Evo me, izvinite, bilo mi malo nešto se prekinulo, to je bilo slučajno. Ali, sad ću ja doći. Evo nas nazad, ljudi moji. Opa. Vata? Pa. Evo, više amunicije za ovaj piš. Baj. Pa ću morati s onom puškom. Mogu se bolji pištolj. Sad baš moram ovo koristiti. Vidite zašto veoma ima. Vratite sat vremena mu treba da bi on to napunio. Pukni, nategni, to se mora polako. Aha, ne. Trebam svoje volje. Aha, ne znam, sad moram stopom. Gdje je? Ja ne bolim. Ajmo, bam. Pogoda. Ajmo malo da dođu i... Dobre. Ajmo sad ove. Bam, bre. Da, ajmo. Bam, bre. Bam, bre. Bam, bre. Bam. Sad sam već malo naučio. Ovo je... No, trebam još uvijek. Gdje ćeš ti? Mali glavi, gdješ? Gdješ ti? Nesreću jedno što. Gdje ćete vi? To ne na nekom splavu. Pa da. Ovo, ovaj top se već puši. Evo ja. Evo. Ovdje bi već trebalo, brate, da bude kraj jedne misije. Kako dugo traju ove misije, ne vidjeti ja. Dođi. Ja ne znam gađat s ovom puškačom. Sam dobio metaka za hvalim te Bože, jesam. A mislim nešto puno. Za ovaj da napunimo. Ajde. Ajde, teraj. Teraj, matori. Imam 9 još minuta. Barim da imam 12. Jel to ono što jeste? Znači mene, jel to ono što jeste? Jeste. Ja sam sve mislio ono, vidite ko na koncentraciju, ono moraš da se rušiš mozga, ne bi oni da prođe. Znači se malo beba s koncentracijom. Ne veze. Ajmo da srušimo most. Ne može nam niko ništa, zato smo od sudbine. Gdješ ti? Gdješ ti? Ne može mi niko ništa, bre. Gdje je sad onaj detonator, Marčić? On je ovdje s ove strane. Evo te, što je nerealno. Kakva eksplozija da bukne, ne biti nešto. Da, pa naravno jeste. Brate. Evo te, u pravom životu bi ga to ubila.
čuj ovog što se dere, to nam je brat. Ja da ga ovako namišanim uglom. Da. Evo ovako. Ovo je jedna karcena. Evo, prešta karcena. Nadam se da je kraj. I jeste kraj. Evo ovako. To je bilo to za ovu epizodu. Like, share, subscribe ako vam se svidio video i vidimo se u nekom sljedećem. Ćao!